नापेटपल्लीदगी नोंगदम फाउरगा म्यांमार बॉर्डर यौबा याबा लंबी नेशनल हाईवे ओहेनबा सेंटर दा तक्सिनख्रे हाइना फुंगयर केंद्र की एमएलए लैसियो कैसिंगना हाइख्रे। मेजर चोंगथामिया लैखिदबगी चामगा 19 लाख सुबा निंगसिंग थौरम मफम कयादा पांगथोखरे। खुरुमजरी एसटीवी पाव मियंग ताबिर बसिंगु तरामना ओक्चरी पाव संदोकना पिजरी। नापेटपल्लीदगी नोंगदम फाउरगा म्यांमार बॉर्डर यौबा याबा नेशनल हाईवे ओहेनबा सेंटर दा हाइजख्रे हाइना फुंगयर केंद्र की एमएलए लैसियो कैसिंगना आईएसटीवी दा फोंदोरकली। आईएसटीवी गा अखनना उन्नबदा लैसियोना मखा ताखिबदा लमलाई केंद्र की नापेटपल्लीदगी हौरगा अंड्रो केंद्र की मोइरांगपुरेल तुमुखोंग फाउरगा नोंगदम तांखुल फाउबगी लंबी हानादगी अचौबा ओइना लैरी। नोंगदम तांखुलदगी तांखुल हुंदुंग यौबा लंबी पीएमजीएसवाई की मखादा सेमखिबने। तांखुल हुंदुंगदगी फुंगयार कामजोंग फाउरगा म्यांमार बॉर्डर यौना सेमखिबा याबा लंबी असे नेशनल हाईवे दा ओनखटलकलबदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट कानबा कया फंगने। फुंगयार केंद्र सु ओइबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट सु ओइरिबा स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग अनिगा चमंगा पाक चाउना संदोक्लिबा मफम असी लंबी अमगी मखादा लोइना चटपा याद्री हौजिक यारिपोक्तगी कसोम खुलेन ताबा यांगंग पोकपीदगी फुंगयार अमदी कामजोंग उख्रुल की सिरोय चिंगदगी साहमफुंग ब्लॉक नापेटपल्लीदगी तांखुल हुंदुंग यौबा लंबी सिंग असिदा चटनरी। करिगुंबा नापेटपल्लीदगी तांखुल हुंदुंग फाउरगा कामजोंग अमदी म्यांमार बॉर्डर यौना नेशनल हाईवे सेमनबदी कसोम खुलेन नोंगदम तांखुल फुंगयार कामजोंग संफुंग चटखिबा याबा लंबी ओइगने। हौजिक कोइरगा चलिबा असि असंबा लंबी ओइरगनी हाइनसु मखा तारकले। हाना लेरंबा पालंबा गवर्नमेंट सिंगसिना लंबी की अलाइनमेंट से फजना सेममदबा अदुन लंबी से तोगान चदगी अखोय डेवलपमेंट से पुरकपदे याम वायबा जोन से यामंदन कंपैक्ट ओइना लंबी दो लोइना लिंक तौर लेरदी डेवलपमेंट से खर थुदब अदुन आइना हाइनिंगबसे फुंगयार से हुजिक यांगपोकी फावर चत मतमदा 110 किलोमीटर ने नोंगदमदगी दांगखुलुंगदोंग फावरगा फुंगयार कारदी 60 किलोमीटर यौदबिदे यौगनेबा अदो कमजोंग से सिदगी अमुक फर्दर 80 किलोमीटर यौगनेबा कमजोंग से अदु ओरेदी हुजिक कमजोंग 125-30 किलोमीटर चटपसे 45 किलोमीटर शॉर्टन ओइगिनी फुंगयार से 40 किलोमीटर गुंबा शॉर्टन ओइगनेबा सामपुंग एरिया 200 किलोमीटर गुंबा हुजिक चटलिसे 60 किलोमीटर गुंबा हंधगनेबा बॉर्डर एरिया यौसे मसीगी लंबी से सेमम बतारदी कमजोंग डिस्ट्रिक्ट से याम चावरा सांगबसे चटपदा अखो टाइम सेव ओइगनी इकोनॉमिकल ओइगनी ग्रेडियंट फै लंबी सेमदा वारोय अदुना मसी से प्रोपोजल से थाग्रमने कानु सेंटर दा अहनबद एनईसी की अखोय प्रोजेक्ट से थाग्रमने मदुगी अप्रूवल रेस्पॉन्स हुजिक फाउंगाइदी। लिसिंग अमगा चनिपान मरीफु तरामाथोयगी मणिपुर निंगतंबा ngaknabagi lanfamda lansingpural ama oina langthengnakiba मेजर सोंगथामिया लैखिदबगी चामगा 19 लाख सुबा निंगसिंग थौरमासगी पोकनाफम लमदम ख्वाई ललांगबुम सिंजबुंग लैरक्ता लैबा मेजर सोंगथामिया गी मितमदा लैशुकतुना इकाई खुमनबा उद्ख्रे। इमुंग मनुंग सागै नातैसिंगना सरुक यादुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मेजर चोंगथामिया मेमोरियल कमिटी असिगे सेक्रेटरी चोंगथाम इबुंगोबिना लिसिंग अनि कुनमंगादगी अथौबा मेजर चोंगथामिया गी मितम असिबु खिंदुना लमदम असिगी मियामना चही खुदिंगी इकाई खुमनबा उतुना लाक्ली लोइनना त्रिपुरादसु अथौबा असिगी मितम अमा खिंदुना ngasisu लमदम अदोंगी मियामना इकाई खुमनबा उतुना निंगसिंगले। मसिदा इमुंग मनुंग सागै खकी नतना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा लुपसिंगी मयामनसु सरुक यादुना थौरम असी पांगथोक्तुना लाक्ली। मियामना अथौबा मेजर चोंगथामियागी मफमदा इकाई खुमनबा उतपगी थौरम असिदा सरुक याकिबा असिदा थगतपा फोंदोखि। असिगी निमेरसिदा अखोई लेबा असिगी मियामना अथौबा मेजर चोंगथामियादा हैका लेका तंबीदना इकाई खुनु उतपीबसे मसे अखोई सिंजल लांजरिबा मेजर चोंगथामिया मेमोरियल कमिटी लोइना सिंजबुंगी सेइदा अखोई लेजरिबा चोंगथामसागी संगवा सागा लुप अखोई पुंबना अखोई मियामबु तारामना ओक्चरी अमदी ngasiगी निमेसिदा थवाई यावना अथौबई मफम हाइका लेका तंबीरबसे मसेगी दमुता हाइनिंगालितना थागपदो फोंदोक्चरी।
Department of Mathematics Dhanamandjuri University na Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India ge sponsor makhada thasa ge taranipan fauba chathagadaba taruk suba National Conference on Recent Advance in Mathematical Sciences and New Trends in Statistics ke manung chanang ngasi su thoram ase Central Hall DM College of Science ta pangthokre thoram aduda Mapan lamdagi lakpa scientists sing experts sing amasung Manipur ge mathematics ki lamda masak nairaba myoy sing faculty sing amasung mahiroi sing na sarukya ki thoram maduga mari lainana resource person sing na mathematics ki tongan by hiram sing da wangang ki thoram madugi mari lainana GP Women College ke mathematics department ke head Dr. Salam Samarendra na mathematics ke lamda hojikti ahong bakaya leire artificial intelligence na achoba safu ama pirakli ahong bakaya ase khangminana ba ase gumba thoramasi pangthokpani haiki thoramasi da mapandagi scientist sing yauna expert kaya lakli makhoi ga oza sing amasung mahiroi singa interaction na chingba pangthoktuna khana nainaduna research scholar yauna aikhoi pumna magna mathematics ke lamda anongba wakhalon kaya khanghongna bagi pandamda thoramasi pangthokpani haiki tongan by koi area si da chapchana koi khana jadana loina na koi gi hawlaiba research scholars in si tongan ba laiba institution jing de gi university de gi laiba university gi professor mayam si de gi koi anoba knowledge phangnaga hojiki matamda koi gi hacking tawba adegi computer security sigi matang sida yaushin na adegi operation research Haribasigi Mayam Jida, sanction the statistical tools Palaga, Taudana, Shumlavan Humnigi, Shumlavan National Conference on Recent Advances in Mathematics as well as New Trends in Statistics, DM University, Maruina, Central Hall, DM College of Science, January Tara Tarukta Manipur Police ke Facebook group ta phongla kiba security force na fare hariba chamumam thaibema Chahi Nifumapan Allies Meda Laifam Tera Lokrakfam Naikai Miyoi Asi RPF Amadi Masige Lanmi Sangno PLA Naga Karigumba Hiram Amatada Mari Lainade Haina Lona Thinkraba Lup Asige Assistant Secretary Publicity Bumpkin Gicharol Amana Sangdorakli Huzigate Mabre Amatang Lominasi Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Yeme makigano Azab thammo Sige se next time tina check sin na laksila tham khabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidarbo asumna mayam na machal bo ngap san lugum masigi yung masibu asoya ngan ko kada batagi next time tina ngap seli next time ti juhar habadi ngap ko na basem bani zaman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matamda kapam ng amuk ti na angle adli TMT strength is in the way honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sa sinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free Gynecology Camp January tha asi Cervical Cancer Awareness Month tabaga iroinana Siza Urban OPD Kaisampatna lakadoriba January tang 12 dagi 13 phawba ayuk pung 8 dagi ama phawba Free Gynecology Camp pangthok jagadori Free Gynecology Consultation Free Ultrasound Screening loinana Investigations and Procedures singda 10% concession su pizagadori akupa marol ki damak pizariba number asida paw phawiro Break ki matung makha tarapa pawda Tara Nipan Suba Manipur State League listing ani kunmanga kuntarukta ahan ba oina saruk yariba Kumbi FC ge Sanaroi Shingbu Kumbi AC ge MLA S Prem Chandra pungning thogatpa oina players singda track suit amadi Kumbi FC ge organizing team da MLA na lupa lakh amaga listing yankhai mateng pangkhre Thoramadu da BJP Kumbi Mandal ge President Seram Angaushana Secretary WTH oiba Angausana Secretary W Thoiba Hanagi Kumbi Nagar Panchayat ke chairperson Nongmaithem Ongbi Saran Kumari FC Kumbi ke president Nongmaithem Gopen Su Sarukya ke
MLA S Premchandra ngasi sanariba players sing asi international gi thakta sanaba ngamba oiresanu aikhoina ngasi sanariba thawai yauna honariba mayam asi lamdam asage mingchat purakadoribani sanaroi singbu afabal lambida pukhatnaba honariba Kumbi FC gi damak makhata na mateng pangkhigani afaba tawrakpa khuding makti thamoi sengna mateng pangbagi hainabi leisi haike aikoi masel amana afaba tawrakpada aikoi singkhatnaba mateng pangba ngambi hainabi se aikoi legadobani masdai sida aina sawba aina pikpa amata leite mateng paningba mi haibase ishona aikoi da piramise oi matam khara khaktani matam khara hingmasida kanagi makta lokhi hingamgadabase sumba FC kumbi gi hogale inaw singna sponsor tawraga tuan ba hiram kaya mangurba mayam ama hakati akoi kumbi assembly constituency gi su bukataba yade haidna tawrapase ase ida faidi gi leba fa nioi bane punsina tawge khan bataba ma apa bane hai tarbi da koi hawai ka thozo apa dum ka thokche aduga mi gi oi da pa da ngam mi gi soi bati ba mi gi sin bati ngam na koi bachen lebak mang da tra isabu di mangan dum jayab se koi mai tamjari Kumbi FC के प्रेसिडेंट नोमाइथें गोपेना अहानबा ओइना तरा निपान सुबा मणिपुर स्टेट लीग ते यावबा फंगजबा कुंबी FC टीम दा ngasi केंद्र असगे MLA ना प्लेयर्स सिंग दमक ट्रैक शूट मतेंग पांगबीपता नतना यामलबा सेंफम मतेंग पांगबीबगी दमक थागतपा फुंगदोखि Honorable MLA na FC Kumbi ki sentungi awaba amadi lakadaba sentungi problem ke asi kongnaba hojuji mukioina aro benata bida hojumak ngasigi oina koi gita karoga sinunabagi damakta FC Kumbi da Honorable MLA na lupa la amagali sinya kai sinabi dabi damakta Honorable MLA do FC Kumbi ki nakoi dabi thagache kongdok seri FC Kumbi ki players sing sangat pada sabu daite lobi diba official sing thona PB ramba ki damakta tek sponsor to bi diba Honorable MLA go FC Kumbi na mukana thagache kongdok seri Aroi bedamaro paumukana pisari Napet Palidagi Nongdam Foraga Myanmar border yoba Yabal Lambi National Highway Ohenaba Center da Taksin Kre Haina Fungyar Kendrogi MLA Laisio Kaishingna High Kre Measure Songthamya Laikidabagi Chamaga Tara Nipan Lak Suba Ningsing Thoram Mafam Kayada Pangthokre Music Fabugyo ina Am-Istv na pizza pa pang matang sila sinjare meeting tabi pumna mapu amukana krumjari